ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta. Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak manubisi ka, Giselle. Ngaminawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafocus. Tamadi tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmananday dya Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahil ang kabsa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mat, ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, diyaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin anumatan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ipagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga sawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman akwagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka no kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na dya kapsat ko. Kanayon kumat nga ibaga nga anatan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik natin sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati ka bailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik na kan kwa na. Makauma, tasyak mat na kanayon ti agad adjust para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro di Kalman. Ni Manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayon mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik nana. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sarda nga amon dahi ta nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat dayjay nga tao. Ag-istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni Manong mo tisang ka istoryam. Talaga kit di nga overacting dayjay nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itian niya pa lang kami na rason. At ti ex ni Manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan mat madi nga intensyon ko nanang.
Nuaga pa dangay, kapoy tikas ta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data, nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala, hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na kanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Nanang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadahal tinapinta sa rin nangan mga gasawa. Talaga makangag day ta ang tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guwana. Ngaman niya tar aramid na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo anak ko. Ni, ada ka matitibalay manong. Wen, painururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklonam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak Giselle. At akanubakan ti a boarding house iti Enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagak laangan ti gayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan na ngagko-reklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsul mo. Dahil ta avina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribok kada ngayon. Agkalay sa kami na kaniro ko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak ng mat. May tad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin.
Hello, Nanang. Ilaw, ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw Vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano kanungay? Into no maya bulanan umay kayong to Makitan to, Nanang. Sa anak asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan ang Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agruprupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Vina, anak ko? Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no saan na makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da diyang asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samat nga kayat siya kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na laing dayta. Ngam nasingpa, ti kapsat ko, Vina. Diyak korsonada ti babae ang asawang Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat nakin ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan ang mapagtalkan ti panagrupa-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat tibiyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y tararam idam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kabsat ko. Siyak ti makalaban mo, numaikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na nadi mo na ang asawa. Eswadi na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysayatan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na nga, ginaw manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuhapay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta Roko. Itikaskan ka pa'y laang mat.
Ay, nasakit mo't data nga pa nagsasauyo kanyak, Manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang day jay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mata? Aglablabas kayo matan nga agsasao? Apay ngamin nga da kay ito'y Manang? Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti daytoy abalay. Nawatam. Ha? Talagaan nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya day jay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan Manang Nora. Kasano, di kan samo nga mi nagdigdigos vina. Anya nga haan, nagdigusakto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita amat basit ti hygiene mo Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo amaramid. Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? huston man! No, hanak ka kayat nga para iti kapsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot tila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga Manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay natayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasamat ng tibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kapsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni Manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pay lang, Vina! Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang di nakmat mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tay mulayo, Uncle. Amangon na awan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo ginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ija jura bakskaw. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay.
Iso nga agradradyo aklatan ano kastoy akagap-gapo kay bangkag. Di mo't insuro kayo no kasano yung usarin. Wenag, yung pasig mo't ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English ndak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan. At sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya, ay tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot ka anakan. Saan uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat na kanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakay latan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay an uncle. Martin ka anakan, anda kaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwak sa imot basig. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Unak man nakapulis ka, Martin. Apay mo takas tatilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatakdira bang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder dahi tabuok mo. Ay na, naggrabe mo dahi tabang banglumon. Aglalaok taangot mon, Berto. Bangbang lukas ka na pumada. Ada nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat tupay ti purman ni uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na amay suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man Nay, huwag nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mat. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay, Berto,
Ang damo laang nabiro kanyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagayo ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Ado mo tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagtayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to day dyan, makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armom kadakwada. Eh? Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo adwa. Kaya't kung amin ti makasigurado, Uncle. Iso aka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapanta niya. Kuyugan nak manan. Salahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa, tay kasinarak mau. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yung kaditay babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle. Unsamag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, uray na ka! Martin! Nay. Adamot gayam kadua dyan nakapuraw itay. Katpuraw tibado da adwa. Ay. Asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo tan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay kumata saan na masaksakitan to'y kadwa maadeng. Ngamain, nakita na to'y kadwa. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din ata na ilisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo.
Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Dayja ka anakan nyo ti awan babain na. Eh, pasensya kayon, mga ading. Tata, mangantayo pa yan. No okay lang kada kayo. Ha? Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw, mga ading. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo angkal. Kwa. Ayos lang, mag. Naimbagkit di at anasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak, ha? Ay, no kasta, pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang, na sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad, ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB, tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no, ti mangiad kanyak. Anya, sigurado kayo ni ti dadya angkal. Wen ano adda pan nakaikarikan ko na. No nga ikidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam na di kan sumursurot kanyak taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos angkal, jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursunada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkal. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugot nun samat akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, angkel. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain ka anakan. Kid-kid dawag nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan ka anakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwanak ka no, taadda siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapudno na. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ng seryoso kanyak. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadikan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw.
Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taob-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni Timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago sa'in. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw, ta dumanon tayawn. Uncle, adda tayo nito balay tinobyam. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Sino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody Mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kundanan ng itisilad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Wen, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo iday? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko kenkwana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Isu asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok agad diya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na diya. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, kwa kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, nanang. danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragaws kat sinong batan nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mutanak ko. Mayat kit di ta sexy. Ori ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak adayo nabanog ka adagusan? Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man di, nebulizer ko itabag ko Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no, kasyo nga marigatanak nga gangas, hantan nga mapaniti, papananta. Han kon nga, kaya agawitan, ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, wala. Nasken ayagawak, tanay, lakay da taon. Maring lain no kabalak pa'y ti pumutot iti lima. Akit, si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamatin ng tayangas na. Anya,
Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, inot na nay, boss. Ha? Apay ngay? Nakadumat, sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. Isumatlaan ako tong Uncle, ala gasto sa pag-asa. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Katayan na ngay nga road. Intulod ko ida na di balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagadon tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobong, no, managsaksakit mat. Awan matlat serbina nanang. Ha, Agasam mo dahi ta. Tunggalag pasyar kami. Dahi ta lamang igam iti nebulizer ti araramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan ti agdarasudos nanang. Kari na anak ko, liklikam man timangan iti adaw. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na anak ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayatan da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat ka nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ti langam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiyakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimbagagsapam Karina. Lumabasak pa eh. Ay, mabit lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak itoy. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya dahi ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mo ta karne. Wana, ado nga maintain lotok tatay. Kat, hangkumot nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya. Ay kat agyamanak ang arod dito yung padigawam Karina. Awan anya man na Arman. Sige nga rod Karina. Mapanak pa eh. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day ja Karina niya. Tila may itad na.
Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamintad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igop kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga runay. Ay, saan ang mabalin kanyak ti kastama sida, anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat a more on vegetable sakit, anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit dininanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta. Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y, Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. han nga bali. Isublim tulatan adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabanga na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyaman ak manan Mabitlaan nga rod, ti ibales ko na ito. Ken alaamot na nagitidad duma ang malukong yo. Ay, hanan. Si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ijibala yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, ananang. Ha? Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag Isumat la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa aya nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan tupay day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itararamitan na Amangan mo't no. No, agkursunada kan ka ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akit kayat kumot nanang. Tauray nalukmag. Nasingpit mag, ken naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapu iti kapapadiguna. Kasla madibdevelop tirik nakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasam rakapay, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italami si dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaram ken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyaman na. Agyaman na tadi na kung pinarigat pa. Inaklon na kadagusay. Adamit, may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Kat-awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina! Umay ka man! Abay na lang. Asino di bagbagan ni Lulom Anubium ka no?
Adda aya. Ay, wan, ni Arman nga kaaro ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarom na ka dayjay? Wan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ah, ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo la nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Namumlaang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasan. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagtalak ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nga, nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksi kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisya apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagik nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam. Mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga adda umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ayos lang na. Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Abarok. Kas kaila balasang na. Talaga aminin tinaryo ti kinaseksiyo Health conscious ak ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman. Naasi kaso ngamin ni nanang ko iti bagi na. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sag paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atak mat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may ang agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksi. Hak? Ada ka matan nga boyfriend ko? Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Diba? Uwan Karina. Manutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen ako. Dandan ni 70 ko. Di mo katawanan nyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon na iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasik siya'y. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina ananang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pa'y lakan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron tinagaram ken ko na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtirik na ken ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ko. Addan sa mo nakitam amas na pimping taas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang,
Makitan to no kasano. Day, arban balaok, si kamot gayam, sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya pukaw. Ada siguro iti silid na. Kuha pong, ada ka din ni Nanasarya? Ha? Huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala man dit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gaya magsala ni Nanasarya apong. Kawan naglak iti bagbagi na nga agsala. Uray di pa disturbon ni Nanasarya nga agsala apong. Ta buyag man pa. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina tigagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Taynak mangisaga na iti merienda, baro. Nana Sarya, at daman damagag ka na kayo? Anya day chay, Arman. At daga din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanyak. Imposible Jackpot yun. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo? Awan agaram? O, Jack mamati nana? At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kanoid tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay. Ay, Jack amaw no, anya tinagsaritaan da ka ni Nanang maw. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita na. Ni, apay nga ta. Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Jack mo awan mat nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kwa no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na irana nga awan ka. Anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Takababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjagay kayo pa lang. Wan, twice a day, ti pa nag-jogging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin ang makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agi na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan, tan Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, Mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Nay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan mo tan, ti pa nagkuyog yung ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing ba't may sam agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko.
Ha? Imbes na ni Karina ti kadwam ngagjaging samag. Di namat ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni Sarya laangan ti kadwak. Ha? Anyan di ko nam. Sarya. Di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Ha? Kwa? Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kano ngay nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa yan nakasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Nawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin ngagjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada urayat? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak, ha? Sige, basta tara sumuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni naanan mo. Ibaon ko pala amapan iji ili, Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga, Rod. Bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka, de. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal ala aklang iti timing. Di mon ibaybayag, sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan Sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawaan. Arman, aduyan te... Ha? Apay nga ginindarakop kayo. Ay, Arman, Sarya, apayan. Kwa. Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga agpadpada! Manangal lulaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina, Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. ha? Si ka nga ron ti umay iji balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktubay ka, husto dya atap ko iday. Sininanda kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang laang. Nuapay mga mina pinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Pumanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Nakababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mo't ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo.
Ay, anyamot nga minti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bale tama ni pudtad rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugakton kanya yung agjaging kan agsumba. Tama riknak matlang itibagyak nga nadagsan ako na yan. Kasla marigrigatan nga ag-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. No kastamot la ka na yun ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan te sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di ta pa'y nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan, ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay, ngem kinapudno na, jak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan ti panagdenada. Kasjay dametan. Jak kayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingput kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano si kati kanayon ang mga apakan niya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adrakilyo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo tinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anang to ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Yakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayan da. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kinidani ka. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay nga nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya't tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagyo. Sapay lalawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusan nyo ti bagbagyo ket maalayo ti tawid yo adaga. When no,
Agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Uy, Dario, anya nga iti maibagam. Kat sikat ang desisyon ni Tidayta, adali ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdatang nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit dito damdamagak. Ngam ne, dak kayat amakita nga adasaan nyo pag kinawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapnosan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa nga. Ang na na. Santan nga agsina. Kas ano nga'y. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Si Kati agbalbaliw. Apay ko mga siyak nga'y. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak si ka Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya. Nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Awan tatang. Kit na pagnumuan mi. Asaan mi napatuloyan ti panagsina mi tatang. Nasayag nga ron. Ngumnay. Ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kit di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma. Tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No aga pa kayo manay. Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron. Agawa ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Hasla italaang agpost ka itiladawan nyo One man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita. Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Diya kon rin-replyan, diya comment mo. Ura tain heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin nayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idian na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario,
ag inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang ita niya kita ma. Ay, wala niya. Umay ka nga rin. Tagin na, beta, bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, dani ka. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Haan, lolit. Ay, Dario, ikisnak tap no makita da. Ikisa sa asawang boy. Ni, darasam atak kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kada talulit. Umapapal tansan. wan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yaman. Kat alangan nga siya timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Sanda nga ta nga agap-apan. Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinahan tayo dan. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalidta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto ka mat iti si Dama. Nalpas ako nga nangan. Si Dakla ang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si Dam lang matilutlutuam na daduma. Huh? Dario, dani ka. Ha? Adda kayo. Umayak man. Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan tiri daw tagluto akit si Dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw ikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaang ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami buta kanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta makit-kita mi kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akaruba dita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka mat. Italaang mo't adyak na isimpa dagjay. Napanugak nga rudmot ang naggapoy ti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam di kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Jakon maisubli da ita. Kat
Anya nga rotigatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak tonti gumatang. Imot kakit di Adda kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag kan nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam dayta. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadya kan nung amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Uras akmata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dayta nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta nga agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang, no kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo kan no anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo, itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawidak kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasi dano agsinata, sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbaga. Sa nabalay, taytid ko ti sustento dagiti ubring. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wan nga roda Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumatlaang ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masaduta ng hagtalong. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na kuma. Abda na padung parak abakat. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsinublanta ka din Tornusan tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ta na. Pakawalan na ko man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang amti kwarta, sa kakundi suble kanyak, oho,
Never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan!